The following program is proudly brought to you by Micro Projects, a unit under the Ministry of Economic Planning and Development, in conjunction with the Ministry of Tinkundla and Administration. Angivusele mbukeli ngiphinze ngikwemukele elihlelweni sive siyathuthuka lokuvuselako nguye nokwazi Phumelele wakwaDlamini. Mbukeli namhla elihlelweni sitakulethela sigaba sekucala semsebenti wekulinywa kwabhambu kuleli njengoba sikuyevakala ke mbukeli ukuthi lesilimo silisito kakhulu ikakhulu etindzabeni te-ozone layer. Sitawuphinze ke mbukeli siphinze sikuthathe ngemehlo engcondvo nakuceceshwa labo labafise kulimba bhambu khona kuleli lebo ubanjelwe khona enkundleni yaseLuzeluze. Sitawuphunze futhi ke mbukeli sive kabanti ngenhlangano yabomake labalima yena bhambu kuleli laseSwatini. Asingene ke mbukeli ehlelweni ngethembe ukuthi utalitfokotela kakhulu. Lokulinywa kwalesilimo sabhambu kuyavela ukuthi singaba sisombululo lesikhulu sekuthi kuliwe nekulimala kwelidwadvwasi lwe-ozone layer njengoba kuthiwa lokulimala kwalo sekubanga kona kugucugucuka kwesimo selitulu. Leli vuso lekulinywa kwabhambu umhlaba wonke yindzaba letekwako lebitwa ngekuthi yi-Green Wall Initiative. Lokulinywa kwalesilimo sabhambu kuleli kwacala cishe eminyakeni le-17 leyendlulile kulandzela kutsi labanye bomake beve ngalesilimo kutsi singasita ekulweni nako kunyukubeteka kwalolu dwadvwasi lwe-ozone layer. Lokuvakala kutsi kubese kuba nemthelela lomubi wekubangeka kwekugucugucuka kwesimo selitulu. Lomunye walabomake balapha eveni labangemahlahlandlela ekutheni lesilimo sabhambu silinywe make Patricia Dendile Dlamini ulamagagula usichazela kabanti kutsi ingabe lomsebenzi wacala kanjani kuleli kulandzela kutsi indzaba ivakale ngaProfessor Cliff lobekafundzisa enyuvesi yakuleli ngemuva kwekuthi angenele umhlangano waka-climate change lobo ubanjelwe eSouth Africa ngemnyaka wa 2008. Umsebenzisi uthola ku-Dr. Professor Cliff abela University in Swaziland. Dr. Professor lo bahamba baya emhlanganweni eSouth Africa. Sebabone le early ngabo 2007-8 around lapho. Sekubonakele indzaba ye-climate change emaveni e-Afrika ukuthi kukhona lokutawuthikameta emave ngendzaba ye-climate change. So ke kuloyo mhlangano lo labawuhlanganyela eSouth Africa kwakhanzaniseka ukuthi vele bakha indzaba yokuthi akutholakale lamave ase-Afrika alime labo green for lokuthi utokhona lokuneutralizeka le pollution la eludwadvwasi la etulu esibhakabhakeni. Manje ke Dr. Cliff ubuya nayo ke le initiative ukuthi asiyithathe sibomake thine besibomake lababo Woman Farmer of the Year lesasiphasa khona uma khulunywa ngetekulima. Wase ke Dr. Cliff uyasitshela ukuthi ba resulte sihlahla sebhambo balqua luhlobo loluthite lwesihlahla lesi laba cela ukuthi asimobilize la eveni ukuthi silinywe ngoba sabonakala ukuthi sinema multiple jobs and futhi ngiso lesi strong ku-neutralizer le pollution la etulu esibhakabhakeni. Kulandzela kutsi kuvele imibiko lemihle yekuthi lelive linetinhlobo letine tabhambu kuleli. Inhlangano yakamhlaba i-Food and Agriculture Organization yanika inyuvesi yakuleli egatsheni laseLuyengo campus kutsi yente lucwaningo ngalo bhambu.
Lolu cwaningo beluholwa nguDr. Celimpilo Mavuso lowatiwa ngela Dr. Shakes njengoba asilandzisa ngemgomo walolu cwaningo lwabo. Siqhamuka kakashana ke thina naBhambula ngoba sike salithola lithuba lekuniketwa nge-FAO ukuthi asesimhlole lo Bhambula kuleli live lonke laKaNgwane ukuthi unganani. Saphuma ke sesiphuma ne-team siba ukuthi culture as a consultant. Sahamba lonke leli live laKaNgwane simhlola samkhanza ukuthi ikhona inhlobo letikhona. Ikakhulu sakhanda ukuthi inhlobo letine but bena letimbili. Le Bambusa vulgaris nale Bambusa bulco. So sathola ukuthi lo Bhambula lokho la kaNgwane u strong kangangobe laba baka construction banelithuba leliningi ukuthi bangathatha lelithuba lekumsebenzisa la ka scaffolding because le strength sakhe sifana ngamashi nale steel so i potential kakhulu ekhona ngalana ka bulco ngile species lesgood for labo furniture nabo hand basketing labo benako labo mali so nawo lesakhanza ngayilo Bhambula wala kaNgwane kude lesingakwakhe udliwa ngisho licembe laso wakhalitiya ngaso emashoots uwafaka ekudleni kwakho aya detoxa emtimbeni bese kuthi ke liwona lamacembe adliwa nathi lwane tinkomo and kwendeke kahle yonke into futhi noma ayidala emhlabathini ayasita lokuthi discomposteka kangcono wona kunale tinye tihlahla bese lo mhlabathi kuyawu neutralize kahle ukuthi kwakhele discomposition lapha phasi emhlabathini for lokuthi siphinze futhi lesihlahla lesi sigudi kakhulu la ku pollution bathi uya nala ekugedukeni kwasemasimini emakhaya ethu siya intercropper emasimini usifake la kubomdabula usakhe ngokuthi nembala sitowenda le intercropping ulima noma ngayini sisenda lo mhlabathi ukuthi ube kahle bese ke nale pollution lapha siphinze sakhe i-charcoal le charcoal le basesimunye nje bafikile bayo sitesta ngoba sesinato la etindzaweni tila enkamazi tile emafutheni tilapha esiyeni nakamanzini yonke lenzawana yamanzini region nje sikhona lesihlahla lesi manje ke letleseti ready nyalo sesiqale iprocessing ngato. Kulandzela kutsi nakucala lo mkhankaso wekulinywa kwabhambu lapha eVeni eminyakeni lengu-17 leyengcile, lomunye umlimi wawo kwaba ngumnumzane Douglas Sukati waseNkamazi, naye lothi wathi akake etame kuwulima njengoba uthi wasebentisa tithombo takhe letilishumi. Umnumzane Sukati uthi unendzawo lawulimela kuwo lebalelwa ku-1 hectare. Uthi lo bhambu wakhe wakhula ngesivinini lesisetulu lekakhe nakucatsanyiswa naletinye tindzawo letalinywa kanye kanye. Kuze ngithole lokuthi kwentiwa bhambu ngatayelana nalabo maki kakhulu Patricia unalabanye bathi hey asiyolima bhambu utawugcina akhe emabhizinisi ukuthi emabhizinisi mani aqhaswa ngoba kuyaphi wathiwa nje utawugcina kusetshenziswa lo bhambu lesigcine sithola imali bathenga wakha into letitsite leti tawutsandzeka nje kubantu ukuthi oh lokhu njengoba sibona nemafurniture gcine kwele into lecishe kube njalo hayi gcine ke nami ngizi hayi ngidase ngedama ulandwa pho lo bhambu bathi ke ulandwa bontrasfani angathi singakupho bontrasfani enkulu kakhulu kuhamba ke solo bohle bangivusela gcina ngiyajoyina ke ngiyamthenga lo bhambu sathi noma kula kubo 10 lapho nje kodwa lokumhlanyela kwami kude lwafa ngakufaka nje kwamila konke
njengokuthenga kwami. Lokho kuyenza lento lena ukubonile netinkomo nje uyashesha ugawule ubiye. Kulusitho nangubuka. Nase ubuka-ke baphatha netinkomo umshana kuyakugcina kudakhile. Kwathi bona kakhulu laba labasembili. Sine sengakakubumeleke ngiyabona ngemehlo lokwakhwa. Kwangilobhambo. Khona ngakubona nangabe uyaphasa ngiyabona kodwa nangibuka lokhu action kungathi khona lokufuna kwendeka. Kuyasinika lisemba. Lona vele ngelizembe awulungi lo. Ngoba wona nawo ushanga lizembe. Uchubeka lizembe liyawuphidlida. Lifuna lisaha. Sesizwa lisaha kulo. Jubeka kahle kamnanzi. Wayezembeni tawonakala. Ngakho ke nyalo nje laba bosukade siyababonga ukuthi bawuthathe lo msebenzi bonke laba lesabacela ukuthi abasihlanyelele letihlahla ngoba nyalo sesithatithenga letihlahla sakhe kakhulu job creation in Swaziland. Mina nje ngakhuluma esibayeni nakubekwa bonke laba lababekiwe ema-MPs ngokuthi ngifisa ukuthi eveni na lomutse abite sibaya silekelele nendlovukazi nenkosi la iveni ukuthi kwakhiwe imisebenzi le etinkundleni letawenda lokuthi nembala bantu bethu lababuya kuma university ayisekho imisebenzi but le misebenzi le sesicalile thine lokuyenda ngiyombamba ke le tawusita lensha yethu ngoba thine sesibogogo nabomkhulu sesilinzile kuhamba emhlabeni but nasitawuhamba si-instilile le misebenzi la kubo labantwana bethu sicabanga ukuthi le live litawusimama. Iminyaka seyilishumi-7 silonga kuhlanyela. Ukukhula kwakho sekhona labake befike labanye bayawakhela nje inkukhu. Hayi ngibanike mina. Nje ubona nje lokunye kuhambe kuyabonakala sokwako kwajuju. Laba kucelako nje. Umuntu uyawakhela inkukhu takhe. Wakhela imbuti. Hawu. Imnike. Make Duduzile Nhlengethwa wenhlangano yabomake labashengetisa ngemikhicito yabomake etimakethe tangephandle letinde lapha eveni pheceleti i-Organization on Women and International Trade uthi umgomo walenhlangano yakhe kuthi icucutele sive semaswati kuthi sisebende ngekubumbana sakhe netinhlangano ema-cooperatives kude kufezeke injongo yaleyo mikhicito labahlose kuyilima fana naye lo bambu. Uthi umkhicito wa bambu unayo imakethe lena emaveni angesheya kwetilwandle. Uthi bayinhlangano bebasolo bayicucutela lenhlangano yabomake babambu kuthi iyibambe le makethe kusukela ngeminyaka wa 2010. Umsebenzi wethu ke thine ukuthi sikhuthade bomake bobabe bantu bethu cishe nje wonke umuntu ukuthi angene etimakethe. So sathi masicala lo msebenzi sabona ukuthi indlela lecishe ibambisa kahle bomake noma naleto tinhlangano letikhona ukuthi bahlangane bakhe tinhlangano telibanjiswana. So ke besihamba ke sihamba lonke lelive sahlangana nabo bakabambu kusukela nga 2010 solo siyabagwedla sisichabe kunene calani tinhlangano telibanjiswana so kuze ukuthi nene nakulokuthiwa i-close value chain. I-close value chain isilenhlangano yelibanjiswano yona ayibe nebantu bayo labayiproducelako kusho ukuthi njenganyalo nje sikhuluma ukuthi akuhlanyelwe letihlahla. So batowati ukuthi khona tihlahla tihlanyelwa bobantu inganani batokhona kusebenzela lemikhicito ke kusho ukuthi sisi-product development. So ke kithi lesikwendako ukuthi sibafundzise sibakhuthade
So kuthola ke bantu labanjengabo Dr. McCabe labatawukhona ukuthi basinikete le product development. Then ke thina wethu kakhulu umsebenzi wekuthi sibaxhumanise netimakethe tala kaNgwane natemhlaba. Siyabafundzisa ke nekuthi ungeke nje umane uqala umsebenzi ufuna uqale lo msebenzi ukunemakethe lekhona. So ungeke nje ukuthi lamhla ngiyolima bhambu ulimaphi ulimela bani. So ke nako lesikwendako and maybe lokunye lokufika lokusha ukuthi lokhona ukuthi sakha ema-industries lamasha lapha khona sitokhona lokuthi siyekele lokuthi sibekwe lapha emgwaqweni shothi nje what kuthiwa i-farm gate besisebenta katheni ukhanze usiyasebenza afike lo lothenga kulo i-off take asimani lapho athathe i-produce yakho ayishintshe ibe into lenhle ayihambise emakethe wena awusakhoni lokuthi ube khona utokhona lokuthi uthole nawe lamadola nama-pounds kule timakethe ingwenyama noma live lethu lesivulele lona. Make Nhlengethwa unxusa labo make balenhlangano yaBambu kuthi isebende ngekubambana ngaso sonke isikhathi kude kutocosheka bona buphuya. Ubonga kakhulu na Dr. Mitchell McCabe ngekuthi abe lihlahlandlela ekutheni kusekeleke labo make baBambu ngekubafundzisa kabanti ngalomkhicito njengoba wabalethela thishela kuthi atobashiyela lona ligwayi ngalomkhicito walesilimo. Ubonga nayo inhlangano leyengamele tinhlangano letitimele yaseJalimane i-German Cooperative Raiffeisen Confederation ngekuthi isekele bomake bakuleli ngekuthi babathengisele imikhicito yabo ngekusebenzisa tinkhundla tekuchumana njengoba uthi iniketho logcina ngekuthi itobavulela i-app lapho khona batofaka imikhicito yabo lokutofaka ngisho nale mikhicito yaBambu. It's a new industry ikhona sinayo lekhona la kaNgwane kuma crafts and nema crafts ethu bayawathanza kakhulu emhlabeni wonke because izinyalo njena senda imkhicito vele lethingwa imarket ngidawubekisa nje indzaba ema toothpicks bese sikhale sithi yena bakithi silive asakho nje nekwakhe ema toothpicks nawa ke namhle ama toothpicks sesiyadakhela sesitawukhona ukuthi singawathengi ngaphandle so sesitawuvala umkhicito losuka ngaphandle ute event. Igama ngingibaya ndawo kaKhumalo ngichamuka khona ngimelele bona baseJalimane loku DGRV lomele ukuthi i-German Cooperative Federation. Siyakuthokotela nathi lesikubona khona namhlanje ikakhulu noma imisebenzi yawo natandla ngiyo lese ihamba embili sikhona ke nathi sibambisana nabo bomake kubuka lelo tindlela lesingakhamza ukuthi sibambisana ngako nje na singaveta kancane sing DGRV sinawo lamathulusi la khona la tawenda ukuthi naleti market leti tawu khona ukuthi tithenge leti tinto leti sikhona kubambisana so that ngaleto tindlela leto silethelene emakethe mathutane nalabo bantu labatsingawo nalokunye nje lesikuthokotela siyeva ukuthi nebantu labasha bayadlala lichasa kakhulu kule misebenzi lokungibona kubo lesifise kakhulu ukuthi sibabone bahamba embili nangabe nje sibekisa ngokuthi sisebenzisa amathulusi la toba online kwanza ukuthi ngibobona abantu labasha futhi labakwati kangcono futhi nalabata ku understand ikakhulu ke nasesibona nabantu labatsala sebasherisha lelo lwadi kulabantu labasha. Not only is it going to be ukuthi lamathulusi ayasita ukuthi lama market afike lapho nalapho etindzawo tihlukahlukene khona kepha nalabantu labasha sebayakhona nekwakha leso skill lesitawu khona kubaphilisa. Actually this year we start with a proper office which is the Raiffeisen House, the first cooperative hub. Some of these beautiful ladies last time visited us in the office, so they can tell you that it's really a cooperative hub. What we wanted is to support the cooperative movement in order to create more employment and increase the incomes in Eswatini. Of course, we are trying to involve or include women and also the youths, trying to make changes in the future of the state. For this time, we wanted to talk with you because last time we started working some a bit about why not to create a cooperative market, just a cooperative market where we can offer all the products and display these beautiful products to the people and the people can buy it.
That was one proposal, and we are waiting for NCFE, which is the National Federation of the Cooperatives, and also from SWAMCO, which is the apexes from the multi-purpose cooperative in the country as well. So let's see if we work together as a movement to make this more than a dream. Umnumzane Bayanda Khumalo wakuleli losebentela inhlangano yaseJalimane iGerman Cooperative Raiffeisen Confederation unxusa yona insha yakuleli ekutheni ilime lo bambu lena emimangweni yayo kude kutocosheka kati etiko. Sijabuliswa ukuthi sibone ukuthi abantu labadzala bayawufuna vele lokubambisa abantu labasha. Lokungasita kakhulu futhi ukuthi lelubanjiswane njengoba sisebenza ngathi inhlangano delibanjiswane ukuthi sichubeke sibumbane sibuthane kuleyo mimango nemimango ukuze sitawukhona ukuthi nasisebenza le impact sivamse nje kakhulu kusebenza ukukhuluma ngabo sustainability kuloyo sustainability kunabo inclusion asibabone nalabo labakhubatekile abantu bakhona badlala nabo lichasa lokuthi ngale toti indlela labanganato bayakhona nabo kwenta lutho lelitawuletha umnotho nekutiphelisa even kuhamba nje ngalolo hlobo lelo lelitawenda nabo baseJalimane ukuthi babe nesandla nelichasa lokuthi baside lena misebenzi lesiyibona namhlanje kusijabulisile nje ukuthi nathi simenywe sitawukhona kubona ukuthi vele imisebenzi lefana nalena ikhona futhi ke bantu bayayijabulela nje naku kubekiwe. Siyafisa ukuthi ngaleto indlela ke nalama tools lesinawo sikhona nokuthi kuhambe futhi kufika etigabeni la sekunabo importation exportation nasiva nje bo Africa trade ukuthi nabo bayafuna ukudlala lelo chasa. Ngitawuhamba nje ngikhulume ngicine lapho kwamanje lokunye sesitawubona ngalomncele sisahamba sisafundzisana ukuthi sakhandlela yini yokutiphelisa nemaswati. But also today we wanted to offer you and to start working in a digital platform. So we are developing an app. We wanted to develop an app where you can see or find all the products that we have. Okay, so we have one first version with the SNICA. The SNICA is the cooperative apex for the youth cooperatives. And we wanted to start with you doing this with these products if you are agree. So the idea is that we are going to be in charge to promote the products in Eswatini, trying to find the people that wanted to buy. Of course, if you start having a lot of demand, you need to produce more. So I think that the next time we are going to have all the people around the tents doing more and more nesting. Cha siyasebenzisana sibambisene nje nemaJalimane njengoba niwabona akhona la kithi. Siyakhulumisana sibe netidzingo tethu lesinanto temachine. Siphindze futhi siyakhulumisana nalokuthiwa ngema-TVET institutions. Kunelibandla lesinalo lapha khona silala khona sitokhona lokuthi sibale lokuthi ngimiphi lemishini lesingekako lamakolisi ethu la kakhona bangeteni bendana kulokuthiwa i-reverse engineering sitokhona lokuthi siyithole lemishini kuyithola lesi sikhathi kuba inkinga ukhaze usuyawuthenga ngaphandle utawubuya ubhalwe ngelimi longalwathi ukuthi udalthini kanzi mangabe sisebenzisa le tikolwa tethu letila kangwane sitawukhona nokuthi sithole nakulokuthiwa after care service noma so sifele lo mshini siyathi ukuthi sitawubona labantu abethu kulama close value chains ukuthi abangibola abasilungisela le machine. Ngakulolunye luhlangothi Make Tendile Dlamini uLamagagula uthi lesilimo sabambu singasetshenziswa ekukhiciteni tintfo letinyenti sibili lokufaka ekhatsi nemalahle lombala emafenisha nalokunye lokunyenti. Uveta nekuthi inkampani legaya shukela esimunye iRES Corporation seyitshengise inshisakalo yekuthenga lesilimo sabo kude itosisebenzisa ekubaseni libhayela kukhiciteke gesi ibiomass njengoba kuthiwa leli lahle lalesilimo aliyihlukubeti nani iozone layer lidwadwasi lelibanga kugucugucu. Uthema asaqinileke lesigodwo lesi ngisoke lesakha emafurniture lesigodwo sakhe ebhambu ngoba ucina abe likhuni abe nje lo akha konke nanaba bo toothbrushes akha konke nako kwabo calculator akha onke lama toothpicks konke nako kokosa kanye nako konke lokho kokubeka kudla ematafuleni. Uphenze akhe nema-charcoals
As I speak nje nyalo Simunye ufikile watomcela bhambo wethu ngokuthi ufuna kuyawupheka shukela ngayo akhe ibiomass ngaye lo bhambo. So ke usisitile ke Make Makhabhini. Sisitwe ngMake Makhabhini nekuthi sitowakha konke nakule nikubona la embi kwethu. Make Makhabhini wasitshela ngoba yena unayo lo lwadi kakhulu ngaletinto. Waphinze wasinika na teacher ukuthi atosifundzisa la. As a result nje ngamanje sifisa lokuthi vele lo msebenzi wethu ukhule ube mkhulu Swaziland awemukele ngetandla totimbili ngoba vele una multiple jobs and ana multiple jobs nje kuke njoba ake washo Dr. Shakes ukuthi wabuka wathunywa ukuthi abuke the whole country ema species kube nalendlela ya Green Wall Initiative la even ukuthi kufunakala kube na green lokuthi kutosuswa loludwadwasi losolenda lama emissions la sana climate change. Utileke lo Simunye wacheka utawakha lelahle lelingesi ukupheka shukela ngoba lele bapheka ngako at the moment kuyapholuta lapha elidwadwasini lolo solwanakele. So ke uhambile wayocheka le South Africa kwafike kwathiwa first class vele unelilahle lelikahle lelitawakha lo gesi ukupheke shukela kuleli velethu. Asiliphethe lapho ke mbukeli ihlelo sive siyathuthuka njengoba bese kulethele sigaba sekucala semsebenzi wekulinywa kwabhambu njengoba ke mbukeli kuyevakala ukuthi lesilimo silusito kangakanani ikakhulu etindzabeni the ozone layer. Sesivile ke mbukeli ukuthi labo labafise kulima yena bhambu utabasita kangakanani ikakhulu ekufundzeni ukuthi ulinywa kanjani kanye futhi nema products akhe lawakhiphako. Asiliphethe lapho ke mbukeli ihlelo ngethemba ukuthi ulithokotele kakhulu bowubukela sive siyathuthuka kuso sibuko seMaswati eSwatini TV nokwazi Iphumelele Dlamini uyakuvalelisa uthi asibonane evikini lelilandzelako usale kahle. The program you've been watching was proudly brought to you by Micro Projects, a unit under the Ministry of Economic Planning and Development, in conjunction with the Ministry of Tinkhundla and Administration.